Manchester United. Manchester United ngo igeze kuri Lewis Skelly. Ha! Lewis Skelly. Gusa amakuru ahari nuko ngo Lewis Skelly Manchester United ndetse n'ikipe ya Chelsea, Arsenal ngo irifuza kuba yarekura uyu mukinnyi akerekeza muri aya ma ekipe imwe ishobora kuba yamutwara, Arsenal kuba yamurekura. Gusa amakuru nubwo byagiye bitangazwa yuko ba Ben Jacobs batangaza yuko ngo Arsenal ishobora kuba yarekura uyu mukinnyi, ariko nta kintu gihamya by'ukuri ko kuko uyu muhungu aje gusohoka mu ikipe ya Arsenal. Ndavuga ko nyuma yuko Bruno Guimaraes yinjiye mu ikipe ya Arsenal, hari abakinnyi benshi bari mu kangaratete nyuma yuko ikipe imaze kugira abakinnyi benshi bakina hagati mu kibuga. Lewis Skelly akaba ari umuhungu wakuriye muri akademi ya Arsenal, akaba ari umuhungu ukunda ikipe ya Arsenal. Batseriare bavuze bati uyu nguyu ni umuhungu wa Arsenal mu maraso, mu maraso. Ati uyu nguyu ntabwo ugomba kwasohoka mu ikipe ya Arsenal ngo aragira ahandi yerekeza. Ati noneho by'umwihariko mu ma ekipe mu gihugu cy'Ubwongereza, Bayern Right bagenda babitera utwatsi, abandi bagiye batandukanye bagenda babitera utwatsi, ariko link ya Lewis Skelly muri Manchester United ndetse na Chelsea birahari, kandi isaha iyo ari yose bishobora kuza kuba byakunda Arsenal ikaba yamurekura akajya muri aya ma ekipe. Gusa Lewis Skelly mu kiganiro n'itangazamakuru bayimubajijeho, aravuga ati okay, byose ni ibivugwa. Baramubaza bati se muri aya ma ekipe yombi wo wahitamo iyihe? Aratekereza aravuga ati ndatekereza muri Mani, nahitamo Mani. Biba ari ibintu nyine bishoboka, nyine ari ibintu byo kuvuga ngo ndasohoka ndagenda, nta prefer Mani kurusha Chelsea. Kuko Chelsea yo n'ubundi asanzwe ari umuntu duhangana nyine mu mujyi wa Londres. Rero uyu witwa Lewis Skelly isaha iyo ari yose bitaza kugutungura yasohotse mu ikipe. Gusa ku bwanje n'abandi nkuko mubitekereza ushobora kuza kunyandikira muri comment, ese koko nico gihe ngo Lewis Skelly asohoke mu ikipe ya Arsenal? Nico gihe ngo Lewis Skelly asohoke mu ikipe ya Arsenal? Kuko biteye isoni gusa ngo umuhungu ngo witwara gutya tara nk'iyi ngiyi, kuko n'ubundi abakinnyi Arsenal nibishaka bakiri batoya usanga n'ubundi Lewis Skelly abarusha umupira. Aho kugira ngo urekure uyu muhungu byaruta ukarekura abandi bakuze, ba Merino wabarekura, ba Kai Havertz wabarekura, ba Zubimendi wabarekura. Ko Zubimendi we ndatekereza nubwo Real Madrid muriho cyane na Chelsea muriho, ariko sinesa ko yaja muri Chelsea. Wenda byashoboka ko yaja muri Madrid, ariko nanone biragoranye kuba umukinnyi yaza sezo imwe agahita agenda, ariko birashoboka. Zubimendi na Victor Gyökeres birashoboka ko iyi sama basohoka mu ikipe ya Arsenal. Biragoye ariko byashoboka, kuko abantu benshi barimo kugenda bakritika Victor Gyökeres bavuga yuko nta kintu ngo azafasha ikipe ya Arsenal. Kandi koko tujye twibwiza ukuri nk'abafana, kuva sezo yatangira uyu muhungu witwa Victor Gyökeres ni umwataka, ari kubona ko mu ikipe ya Arsenal byaramugoye pe. Victor Gyökeres buriya reka mbabwire ikipe yajamo bigakunda pe. Ikipe ya Newcastle, ikipe ya Man U, ikipe ya Bayern, za kipe zifite nyine umupira pasi imwe ebyiri ugera ku izamu, pasi ya mbere ebyiri ugera ku izamu. Hapana Arsenal ngo pase. Bituma bataka nk'aba ngaba bameze gutya barambirwa vuba, ugasanga umwe yataye umwanya yagombaga kuba ahagazemo, bikarangira n'umuntu adatsinze igitego. Kuri Victor Gyökeres ni ukuri kw'Imana pe, barimo baramukritika ngo nta kintu azafasha Arsenal, ariko ku bwanjye byose namurekura, namugumana ahubwo nkamuguriraho undi, ariko reka tuze turebe niba Lewis Skelly ari buze gusohoka mu ikipe ya Arsenal akaba yajya muri Man U cyangwa se Chelsea. Indi ikipe ya Juventus kuwitwa Kenan Yildiz ikomeje kumuryamaho miliyoni 100 z'amayero, ngo utazifite ntacyo mwavugana.
Kenan Yildiz ngo udafite miliyoni 100 z'amayero ntacyo mwavugana. Arsenal byayicanze irimo irashakisha hasi hejuru kugira ngo irebe ko yagira gute yabona Kenan Yildiz. Iyo nayo ni inkuru yo muri Arsenal. Indi nkuru muri Arsenal ni uwitwa Jules Kounde. Jules Kounde nawe arifuzwa na Arsenal, cyane ko bari kubibona yuko kuri kabiri hari ikibazo. Timba aracyafite imvune, bivuga yuko yakize ariko nyine ntabwo aramera neza 100%. Ben White ntabwo wamwizera. Nubwo ngo Arsenal igiye gutangira shampiyona itaragura umukinnyi wo kuri kabiri, kandi ni ikibazo. Ugomba kumugura hakiri kare akamenyerana n'abandi. Ejo hagaragaye amakuru ya Christian Romero, ariko birasa naho ikipe Atletico Madrid ibirimo ishobora kuza kuba yamutwara, ndetse no witwa Enzile Konsa. Gusa Jules Kounde niwe nabonye bitangiye gushyuha cyane kugira ngo ajoininge ikipe ya Arsenal ave mu ikipe ya FC Barcelona. Barcelona irimo iragurisha abakinnyi, kuko imaze kuba yagurisha umukinnyi witwa Araujo mu ikipe ya Liverpool. Ronald Araujo amaze kuba yajoininga ikipe ya Liverpool. Ubwo rero igiye kuba yarekura na Jules Kounde yerekeze muri Arsenal biramutse bikunze. Ubwo rero Jules Kounde ni Umufaransa, ubwo urumva yahita ahura na Saliba mwene wabo. Iyo ni ikipe ya Arsenal. Arsenal kujyana n'umuwinga barakibaza niba Bradley Barcola byashoboka. Situation y'uyu muhungu niba byashoboka Bradley Barcola, ariko biragoye. Paris Saint-Germain iramuhenda, ariko umutoza wa Paris Saint-Germain amaze gutangaza yuko kuba Bradley Barcola asohoka biri mu biganza bya ekipe. Ati njyewe ntabwo bikiri kuri njyewe. Abyikuraho abishyira kuri ekipe. Arsenal irakora hehe umuwinga wo kuza agakina uruhande rw'ibumoso? Kenan Yildiz biragoranye. Bradley Barcola niwe byashobokaga Liverpool irimo yabyinamo gakeya. Ba Desire Doué ni benshi, ariko harimo amawinga. Uyu muhungu Joshua Kroenke yavuze ati Arsenal mwebwe mutagira ikibazo tubirimo. Aravuga twebwe tubirimo, turimo turareba situations harimo bakinyi kugira ngo tumenye ngo tuzakomezanya n'abande, abo tutazakomezanya nabo tukabarekura, ahubwo twakwinjizamo abandi bakinyi kandi bari ku rwego. Aravuga ati ikipe igeze mu gihe cyo kuderivaringa, natwe tugomba kuba twayinvestinga. Kuinvesta no kuderivaringa kuvuga ngo nyine urashora noneho nawe ukazasarura. Ubwo nyine umuhungu w'umukire Joshua Kroenke yavuze ati bafana ba Arsenal mutuze mushyire umutima hamwe, natwe turimo turareba ikipe kuba yava kuri level imwe ikaba yagera ku yindi. Abenshi bakavuga bati ikipe ya Paris Saint-Germain irimo gusinyisha umukinnyi mu ikipe ya Barcelona witwa Ferran Torres, bikavugwa yuko n'ubundi ngo nawe ashobora kuba yaza akaba yaje hariya, bigatuma ikipe rero ireba uburyo yarekura Bradley Barcola. Kuko yego Bradley Barcola ni umuwinga, ntabwo ari nimero 9, ariko nk'ikipe ifite Dembele, ikaba ifite Desire Doué, ikaba ifite Kvaratskhelia, ukongeraho n'uza Ferran Torres, bisobanuye yuko n'ubundi nayo igomba kuba yagira gute yarekura bamwe mu bakinnyi. Arsenal irimo irashakisha situation iyo ari yo yose yo kuba yabona umuwinga. Ku munsi w'ejo twaganiriye kuri Joao Pedro kuba joining ikipe ya Arsenal, ariko uyu munsi amakuru yari ahari nuko ngo Chelsea iracyareba niba koko byashoboka ko yamurekura akagenda. Byose biri aho ngaho, turaza kugenda tureba updates zihari kugira ngo ibintu bimere neza. Uyu ni wa muhungu wanyu Sam, umuhungu w'Inyagatare. Kanda subscribe ukanda like kuri iki kiganiro kugira ngo kize kugera kure.